ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайгом. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. ба муносибати рӯзи барқчиён дар маҷлисгоҳи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи панчакент чорабинии идона баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва муовини аввали раиси шаҳри панчакент иштирок доштанд ва суханронӣ намуданд. در شهر پنجکент سنه 23 دکبر با اشتراک معاون اولی رئیس شهر پنجکent محمد صادر سفرزاده، نمایندگان ولایت سوخت و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکent، رهبریت، کارمندان شبکه‌های برقی پنجکent بخشیده به روز انرژتیک های تاجیکستان همایش برگزار کردید. در جمع آمد معاون یکم رئیس شهر پنجکent محمد صادر سفرزاده برآمد نموده از جمله اظهار داشت که در زمان معاصر انرژتیکا با یکی از عامل‌های مهمترین تبدیل یافته است که بدون آن رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعیات غیر امکان است. حکومت جمهوری تاجیکستان این نقطه را به نوبت گرفته به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی مملکت را یکی از هدف‌های استراتژیکی اعلام نمود و برای نائل شدن به آن تمام تدبیرهای سودمند را می‌اندیشد. در ادامه ملاقات رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکent مراد شکرزاده، نمایندگان ریاست منطقوی شبکه‌های برقی استرافشان و دیگر همکاران از شبکه‌های برق ناحیه‌های ولایت سخن گفته کارمندان ساحه برق را با ایدی کسبیشان شادباش نمودند. تاکید گردید که در مسئله رشد ساحه انرژتیکا در طول 30 سال استقلالیت همیشه در مد نظر پیشروی معظم ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. در وادی زرافشان که خدمت رسانی برقی آن را شبکه‌های برقی پنجکent به عهده دارد، یک قطار دستاوردهای انرژتیکی به دست آمدند. جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برقی پنجکent از سال 1971 همچون تشکیلات علاهیده فعالیت خود را به راه مانده در بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی خرد و میانه در قلمرو ناحیه‌های کوهستانی مسچاه عینی و شهر پنجکent بنیاد زیرساخت‌های برقی 220 کیلوولته اسکادر مورد استفاده قرار گرفتن خط انتقال برقی 220 کیلوولته سوخت عینی سهم ارزنده خود را گذاشته است. در عرفه تجلیل جشن نوروز بین المللی سال 2018 با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، خط برقی 220 کیلوولته عینی پنجکent و زیرساخت‌های برقی 220 کیلوولته رودکی پس از تجدید و از نوسازی در شهر پنجکent مورد استفاده قرار داده شد. علاوه بر این مورد استفاده قرار دادن نیروگاه‌های آبی برقی خرد ارتوج و پنجرود با توانایی 500 کیلووات توانستند تا جای مشکلات تامینات برق اهالی جماعت دهاتی رودکی را حل نمایند. از جهت افزون بودن ذخیره‌های انرژتیکی، جمهوری عزیزمان در مقیاس عالم یکی از جایهای اساسی را اشغال نموده، محض همین عامل برای بنیاد نیروگاه‌های برقی باعث گردید. مورد ذکر است که با شرافت سیاست پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تکیه با خرد ازلی مردممان 16 نوامبر سال 2018 به بنیاد چرخه اول انشاءات عظیم راغون ملت تاجیک دست زد. در فرجام همایش از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکent به فعالان ساحه انرژتیکا افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی سپرده شد. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالحов. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент ҷаласаи навбатӣ доир гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. در تالار خورد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکent جلسه کمیسیه حدودی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر عاید به حالت‌های فوق‌العاده با اشتراک سردار شعبه حفظ اهالی و حدود ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گراژدانی در ولایت سوخت پالکوونیک خول محمد خولوف، معاون یکم رئیس شهر پنجکent محمد صادر سفرزاده، اعضایان کمیسیه مذکور و شخصان مسئول دایر گردید. در جلسه دو مسئله از
аз рӯи рӯзнома мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шуд. аз рӯи масъалаи якум иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 3 апрели соли 2021 таҳти рақами 101 дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам дар самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ва масъалаи дуюм омодагӣ ва ба нақшагирии чорабиниҳои пешгирикунанда аз ҳолатҳои фавқулода дар мавсими баҳори соли 2021. ҷаласаро муовини якуми раиси шаҳри панчакент муҳаммад содир сафарзода ҳусни оғоз бахшида қайд намуд ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 799 аз санаи 3 декабри соли 2015 низомнома ва ҳайати комиссияи давлатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳолатҳои фавқулода дар таҳрири нав тасдиқ карда шуда раиси комиссияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. дар асоси қарори дар боло зикр шуда бо қарори раиси вилояти суғд таҳти рақами 50 аз 1 феврали соли 2016 комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва инчунин дар асоси қарори раиси шаҳри панчакент таҳти рақами 75 аз 8 феврали соли 2016 комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент таъсис дода шуда низомнома ва ҳайати он тасдиқ карда шудааст. тибқи замимаи 2 қарори раиси шаҳр ҳайати комиссияи ҳудудии шаҳр иборат аз 58 нафар мебошад. дар асоси низомномаи комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент оид ба ҳолатҳои фавқулода комиссия фаъолияти худро мутобиқи нақшаи корӣ ки дар маҷлиси комиссия қабул ва тасдиқ шудааст ба роҳ мемонад. сипас аз рӯи масъалаи якум дар назди ҳозирин сардори муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри панчакент мудири шӯъбаи маориф намояндаи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқии панчакент сартабиби беморхонаи марказии шаҳр намояндаи раёсати молия маъруза намуданд. аз рӯи масъалаи дуюм сардори шӯъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти суғд дар шаҳри панчакент подполковник Амонзода Парвиз Амон маъруза намуд. комиссияи ҳолатҳои фавқулода мақомоти ваколатдори давлатӣ буда маҷмӯи чорабиниҳоро ҷиҳати пешгирӣ бартарафкунӣ ва барқароркунии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода амалӣ месозад. бо таҳия намудани нақшаи кори комиссия ва гузарондани чорабиниҳои мақсаднок гарчанде миқдори ҳолатҳои фавқулода кам гардида бошад ҳам то ҳол нишондиҳандаҳо қонеъкунанда намебошанд. дар давоми 12 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти панчакент 2 ҳодисаҳои фавқулодаи хусусӣ табдил дошта ба кайд гирифта шудааст. дар натиҷаи боришоти аз меъёр зиёд ва омадани сели санаи 19 июли соли 2021 ба иншоотҳои муҳими хоҷагии халқи деҳаҳои вешист, сои вешист, зиддӣ, миндона, дашти қозӣ, киштиёдаки поён ва киштиёдаки болаи ҷамоатиёти ёрӣ зарар расонида дар натиҷа ба иншоотҳои соҳаи роҳ, об, барқ ва кишоварзӣ хисорот расонида. дар натиҷа 12 нафар истиқоматкунандаи деҳаи киштиёда ба ҳалокат расиданд. тибқи хулосаи комиссия маблағи умумии зарар 3 миллиони 423 429 сомонро ташкил медиҳад. санаи 2 августи соли 2021 дар деҳаҳои сор, хурмӣ ва пули гедоби ҷамъи деҳоти моҳиён ва санаи 5 августи соли 2021 ба деҳаи амондарии ҷамъи деҳоти амондара ва деҳаи ёрии ҷамъи деҳоти ёрӣ дар натиҷаи боришоти зиёди борон ва омадани сел ва манзилҳои истиқомати аҳолӣ иншоотҳои соҳаи роҳ, об ва кишоварзӣ зарар расонид. муҳтарам ҳозирин, ҳайати шахсии шӯъбаи раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти суғд дар шаҳри панчакент дар якҷоягӣ бо комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокими давлати шаҳри панчакент оид ба ҳолатҳои фавқулода баҳри пешбурди соҳаи мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ, эътиноф ва рафъи ҳолатҳои фавқулода ва ҳифзи аҳолии пурсамар фаъолият намуда барои сари вақт ва бо сифати баланд иҷро намудани чорабиниҳои ба нақша гирифта кӯшиш ба харҷ хоҳад дод.
баъдан дар назди ҳозирин сардори шӯъбаи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд полковник холмаҳмадхолов сухан намуда қайд намуд ки таҳлилҳо нишон медиҳанд фаъолияти комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент оид ба ҳолатҳои фавқулода бояд ҷоноб карда шавад. баҳри иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, қарори раиси вилояти суғд ва қарори раиси шаҳри панчакент таҳти рақами 75 аз санаи 8 феврали соли 2016 комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент, муовинони раис ва аъзои комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ва раисони ҷамъиятҳои деҳотро зарур аст ки ҷиҳати иҷрои вазифаҳои худ ки дар низомнома пешбинӣ карда шудааст чораҳои судманд андешанд. ҷаласаи комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент оид ба ҳолатҳои фавқулодаро муовини якуми раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода ҷанбаст намуда изҳори боварӣ намуд ки масъулини дахлдор вазифаҳои худро дар сатҳи баланд иҷро менамоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Варшо Ҳусайн Солиҳов. аз паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қишрҳои гуногуни ҷомеа рӯҳбаланд гардида фикру мулоҳизоти хешро баён намуданд. дар ин бора таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо бо раиси суди шаҳри Панчакент Мирзо Ҳомидзода Диловар. چه طوری که در پیام ذکر کردید این سال 2021 سال خوب و بابرار سالهای سازندگی و آبادانی برای مردم شریف تاجیکستان بود. همه ما شاهد آنیم که وابسته به تجدید جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جمهوری چقدر کارهای آبادانی و سازندگی براه مانده شد و جمهوری تاجیکستان به کشوری صنعتی تبدیل یافته شده است. سود شهر پنجکент چون قسم ترکیبی حاکمیت سودی رسالت کسبی خود را درست درک کرده، فعالیت خود را در دوره کنستیتوسیا و خانه‌های جمهوری تاجیکستان براه مانده، وابسته به اجرای دستور سپارشی که از پیام پیشوای معظم ملت برمیآید، نقشه کاری خود را ترتیب داده، در این سمت فعالیت خود را براه می‌ماند. барномаро идома медиҳем. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент бо кормандони ташкилоту идораҳои гуногуни шаҳри Панчакент вохирӣ баргузор намуда паёми ироагардидаи пешвои муаззами миллатро бори дигар шаҳр доданд. бо мақсади тарғиби паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар толори кохи лоиқ бо иштироки сокинони маҳаллаҳои шаҳри Панчакент, омӯзгорон ва ҷавонони фаъол вохӯрӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстода Афзалшоҳ оид ба муҳтавои паёми навбатии президенти мамлакат баромад намуда қайд кард ки махсусан бо ташаббус ва иқдомоти наҷиби пешвои муаззами миллат дар кишвар солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардид. ин иқдом ҳар як фарди бедордили миллатро водор месозад ки баҳри амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллиамон саноати кунонии босуръати кишвар ва зиёд намудани корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ саҳмгузор бошанд. дар паёми имсола пешвои муаззами миллат изҳор доштанд ки дар давоми солҳои 2022-2026 зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингард, 53 пул, 7 нақб ва 5 долони зидди тарма бунёд карда мешаванд ки қисми зиёди онҳо дорои сатҳи байналмилалӣ мебошанд. дар идомаи мулоқот Фотима Сироҷзода аъзои гурӯҳи тарғиботӣ дар вохӯрӣ ибрози андеша намуда ҷиҳати матраҳ сохтани нуқтаҳои паёми имсола суханронӣ намуд. қайд гардид ки бо ғамхориҳои ҳамаҷонибаи сиёсати маорифпарваронаи президенти мамлакат мавқеъу нуфузи соҳаи маориф дар мадди аввал қарор дошта музди меҳнати кормандони соҳаҳои мухталифи ҷомеа, стипендияи донишҷӯён ва андозаи нафақа зиёд гардид. сипас ҷавонони фаъол ба сухан баромада бо итминони комил баён доштанд ки ҳар як нуқтаи паёми пешвои миллатро аз худ намуда сармашқи ҳаррӯзаи кору зиндагии худ қарор медиҳанд. барои дар амал татбиқ намудани он кӯшишу маҳорати хешро ҳаматарафа равона месозанд. ҳамин гуна мулоқот
мулоқот дар коллеҷи омӯзгории шаҳри панчакент бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр баргузор гардид. дар вохӯрии мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри панчакент дӯстода афзалшор суханронӣ намуда иброз дошт ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар соли барои тамоми мардуми шарифи кишвар соли таърихӣ 30-юмин солгарди истиқлолияти кишвари азизамон ироа гардида дар он масъалаҳои ҳалталабу муҳим дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. сипас дар назди ҳозирин устоди коллеҷи омӯзгории шаҳр ва як нафар донишҷӯи курси дуюми коллеҷи мазкур суханронӣ намуда қайд намуданд ки паёми пешрӯи муаззами миллат ба мардуми шарифи кишвар ва алал хусус ҷавонон бори дигар собит намуд ки чӣ қадар пешрӯи муаззами миллати мо баҳри пешрафти ҳаёти сиёсии ҷавонон кӯшиш ба харҷ намуда истоданд ва бояд ҷавонон ин ғамхориҳоро дарк намуда бештар баҳри омӯзиши касбу ҳунар саъю кӯшиш намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Нек Муҳаммад Мирҷонов, Шоҳусайн Солеҳов ва Хаём Ҷураев. бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент барои арзон намудани нархи гӯшт тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ гардид. аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панчакент ҷиҳати дар арафаи соли нав ба мардум пешниҳод намудани маҳсулоти гӯштии арзон дар назди бозори назди соати шаҳри панчакент дӯкони махсус ифтитоҳ карда шуд ки инҷо нархи гӯшти ков ва гӯсфанд аз 55 то 60 сомонӣ муқаррар шудааст ки ин иқдом барои мардуми мо хеле муҳим аст. фурӯшандаи дӯкон Муродбек Бобошарифов ба мо иттилоъ дод ки мо дар асоси супориши раиси шаҳри панчакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода тасмим гирифтем ки нархи гӯштро дар муқоиса ба дигар дӯконҳои шаҳру деҳоти панчакент арзон намоем. این دکان برای 15 روز شد گوشت ارزان کردیم من برای دهقانی دو محرمت خیلی عمده گشته دوزن گرفتم چند پول گوشت از طرف حاکمیت دولت شهر پنجکент گوشت چند پول؟ گوشت 55 سوم 60 سوم آب 60 سوم من فروختم با 55 سوم هم کردم اگه چی که فرق کند 55 و 60 سومونه؟ دو 55 سوم گوشتن 60 سوم سومونیه؟ خریداران چقدر؟ خریدارا همشون خدا با شکر بردگی ها با اومده گوشت رفتشن هر روز چقدر میفروشن تقریبا؟ هر روز 12-13 تن بعدچه یک تا گوشت شما از کجا خود همین مال خریداری میکنید؟ مال اسمجینه دهقان ولی مردک دهقانی گوشت خبردو خریداری خریدار زیاد شده استادین؟ هر روز زیاد شده آینده با ارزان میشود یا نه؟ خدا خواهد حرکت میکنه مورد ذکر است که ساکنان شهر و دیهاتی پنجکент پس نمودن نرخ گوشت را خیلی خوب پذیرایی کردند. نفقه‌گیر مرادالله علیموف اظهار داشت که من شخصا از راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکент و این فروشنده ها که نرخ گوشت را نسبتاً ارزان کردند عرضی سپاس می نمایم. خدا رو شکر نفقه میگیریم اگر از بعضی جو آگاه باید نید چیزی کار کنیم که میخواید میگیرید رفت صفتش چقدر؟ صفتش هم اعلی صفت من یه اونجای کامپیوترش نیست گوشت من همین دکان مقامات اجرایی تشکیل کرده از کار خود رحمت کسی که تشکیل کرد همین کارا کسی که همین دست داد همین کارا با رحمت نرخ ارزان کرد حضور رحمت واقعا تشکیل این دکان امکان می‌دهد که در دیگر دکان‌های گوشت‌فروشی شهر و دهات پنجکент اقدام مذکور را پیروی نمایند و برای نسبتاً ارزان کردن محصولات گوشتی که خریداری آن روز تا روز زیاد می‌شود چاره‌های ضروری اندیشند. فعالیت این دکان بار دیگر ثابت نمود که اگر قصابان و فروشنده ها متحدانه فعالیت نمایند برای پست کردن نرخ گوشت و دیگر محصولات اولیه در شهر و دهات پنجکент امکانیت ها وجود دارند و اینجا محک اساسی وجدان و
انصاف می باشد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. جماعت دهاتی خلیفه حسن اقدام گرفته است که 120 اویله نیازمند را عیادت نموده تحفه های سالی نوی و کمک های مالیوی رساند. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما توجه نمایید. با تشبوس رئیس جماعت دهاتی خلیفه حسن خوشوقت زاده ایرکین و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه در عرفه سال نو میلادی یک قطار سابقه‌داران، اویله‌های کمبیزا یتیمان و معیوبان با موادهای غذایی، تحفه‌های سال نو و کمک‌های مالیوی مورد عیادت قرار گرفتند. مسئولین ضمن سپاریدن تحفه‌ها از سخنرانی‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اقتباس آورده ابراز داشتند که سالهای اخیر در کشورمان دست کمک دراز کردند به یتیمان و معیوبان و نیازمندان و کمبیزاعتان از جانب صاحبکاران و اشخاص همت بلند تا رفت به عنعنه نیک تبدیل یافته است. ما نیز سیاست خردمندانه پیشوای ملت را جانبداری کرده کوشش می‌نماییم که در عرفه ایدو جشن‌ها به قدر امکان به نیازمندان دستیاری دراز نماییم. طبق اطلاع مسئولین تا این دم 28 نفر مورد عیادت قرار گرفتند. چون این اقدام خیرخواهانه در عرفه سال نو میلادی به 120 اویله‌های نیازمند جامعه به نقشه گرفته شده با جلب فعالان، صاحبکاران و شخصان خیرخواه در حدود جماعت دهات ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمان و وشا حسین صالحوف. در کودکستان رقم 2 شهر پنچکент مشورت دویم و عمل کننده کارمندان مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی برگزار گردید. امروزها تقریباً 30% اهالی جمهوری تاجیکستان را کودکان تشکیل می‌دهند. تعلیم و تربیت نسل نوروز همیشه در مد نظر حکومت جمهوری تاجیکستان بوده در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی به وی میرسند. برای خوب تعلیم و تربیت یافتن کودک هم والدین و هم مؤسسه های تعلیمی تا مکتبی وظیفه دار و عهده دارند. هر یکی باید فرزند را در روحیه انسان دوستی، افتخاری وطنداری، احترام ارزش های ملی، آبادکاری و سازندگی تربیت دهد. این مسئولیت اساسی به شمار می رود. مربیان کودکستان رقم 2 شهر پنجکent نیز کوشش می کنند که تربیت گیرندگانشان را در آینده همچون فردی افتخاری جامعه، دانشمند و سخاوت پیشه به کمال رسانند. در بخچه رقم 2 مشورت دویم و عمل کننده کارمندان مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی برگزار گردید. در گروه خردسالان مربیان دلفوزه برادزاده و موزونه همراقولова مشغولیت شریشکنی گذراندند. در گروه میانه مربیان گلزار حاتمова و دلربا موسیeva مشغولیت رسم کشی را در موضوع بابای برفی گذراندند. در گروه کلان باشد مربیان استمای تلویeva و مروارید نظیرova با شاگردان خردک کشان افسانه مرغ زیرک را با استفاده از عیانیت ها و با نمایش صحنه‌چه نقل کردند. در گروه آمادگی به مکتب مشغولیت حساب موضوعش علامت جمع و طرح بود که مربیان گنجینه حق نظرova و منصوره بویمرادova درس گذاشتند. در هر یکی این گروه ها مربیان، مشاوران و مدیره های باغچه ها اشتراک کردند. مقصد از برگزار شوی مشورت دائم و عمل کننده کارمندان مؤسسه های تحصیلاتی تا مکتبی را مدیره باغچه رقم 2 خورشید عربova چنین بیان داشت. مشاوره شعبه معارف شهر پنجکent لولا نسیمова برای گذراندن مشغولیت‌های مربیان بهای بلند داده تکلیف نمود که من بعد نیز فعالیت مربیان باز هم بهتر و خوبتر به راه مانده شود. در انتها مشاوره باغچه رقم 2 عظمت علوچه معارف جمهوری تاجیکستان ماهره بابابیکova از مهمانان اویدی برگزاری مشغولیت پرسان شد. همه با یک آواز از طرز خوبی درس گذرانی، تعلیم و تربیت خوبی کودکان و فعالیت خوبی مربیان حرف زدند. پس از اتمام مشورت تربیت گیرندگان برنامه ادبی و فراغتی را پیشکش مهمانان گرداندند. کودکان آینده درخشانی ملت و دولتند. پس برای آنکه کودکان در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی به وی رسند، ما باید کودکان را در راه علم و هنر و کسب آموزی، تعلیم و تربیت خوب دادنمان لازم است.
барномаро идома медиҳем. Чанде пеш дар маркази вилояти суғд шаҳри хуҷанд озмуни овоз ва суруди беҳтарин барпо шуд ки аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ҳофизон иштирок карданд. Аз шаҳри панчакент овозхони ҷавону умедбахш Аслиддин Ҳакимов низ иштирок карда ғолибият ба даст овард. Хабарнигорони мо дар ин бора гузориш медиҳанд. Таваҷҷӯҳ намоед. дар озмуни овоз ва суруди беҳтарин 25 нафар ҳофизон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ иштирок доштанд. Озмун дар тарабхонаи Анситуи шаҳри Хуҷанд гузаронида шуд. роҳбари гурӯҳи созии овозии Рустам Азими Бунёд Расулов оҳанги суруди дар озмун сароидаи ҳунарманди ҷавон Аслиддин Ҳакимовро пешниҳод кард. аз шумо ҳам навор ҳам истеъдод ба ин омад гирифта шуд. дӯстдорам чун баҳо додам ва шабакаи инстаграматон хеле муваффақ буд. шабакаи ютубатон низ муваффақ гузида бошед. табрикатон мекунам. ин мана бедамон комилҷон ба худтон гузоред. як чиз мегӯям, мо махсус бо сертификат кардем, як чиз сертификат сипоснома кардем, махсусан он иштирокчиҳое ки инҷо ҳастанд. мо дар барномаи консерте ки санаҳои 26-27 марти соли 2022 мегузарад иншоаллоҳ худо расона ҳамаи шумо ройгон даъват карда мешед. махсусан шумо ба занг мезанед, махсус шуморо даъват мекунед. иштирокчиҳое ки дар ҳамин ишаи шумо иштирок карданд аз номи мо мана ҷои чорум мукофот пули аз ирагуру бо эҳтиром худи худо дестидиз борак бошад. ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми озмун бо телевизор ва телефони мобилӣ қадрдонӣ гардиданд. Аслиддин Ҳакимов бошад, барои иҷрои суруди халқии лаби ту ҷои чорумро ишғол кард ва соҳиби мукофотпулӣ шуд. чанде пеш ман дар озмуни гурӯҳи РА групп яъне Рустам Азимӣ иштирок намудам ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. ман дар он ҷо ҷои намоён ишғол кардам ва продюсери гурӯҳ Комилҷон Азимов барои рангин гузаштани озмун ҳисси худро гузоштам. хеле ман аз онҳо миннатдор ҳастам ва ба ман кӯмак карданд дар ин сабт. додури азимам Исмоилҷон яъне Исмоил креатив групп раҳмати калом мегӯям ба он кас ва акои сӯробам ки сабти овозро он кас дастгирӣ кардам. ман гуфтам ҳазорон раҳмати калом мегӯям. кулли мардуми панҷикент ки маро дастгирӣ карданд. ман соҳиби ҷо гаштам, яъне чорум ҷо гаштам. бо мукофотпулӣ қадрдонӣ кардам. маро ҳазор раҳмати калом мегӯям. худо хоҳад нақшаҳо дар оянда баъд аз соли нав худо хоҳад бо сурдои нав пешкаш мекунам баҳри мухлисони азизам. соли нави меомадагӣ ба кулли мардуми панҷикент муборак бошад. иқдоми баргузорнамудаи гурӯҳи созии овозии РА яъне Рустам Азимӣ боиси таҳсин аст, зеро он барои муаррифӣ ва ҳавасманд намудани ҷавонони соҳибистеъдод мусоидат кард. гузориши Фирӯза Одилзода ва Исмоилҷон Холов. لبی تو اصل برین گلی مشک و انبرین جان استم ببری ای وای ای وای. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии Пайгом. то барномаҳои навбатӣ тансияту хонабод бошед. хайр.